Unsay ngalan nato nay? Timya Kabalog. Timya Kabalog. So matuon gyud ka diri. Oo. So para nimo andam ka nga mosanong sa unsay gisanong o gihangyo sa simbahan Simbahan aron mabuog yun nga Katolik yun ka. o aron mabalik ang atong Oo, simbahan simbahan. sa labi na penitensya. Penitensya. Kita kasimba kada adlaw gumikan lang sa buhat sa usa ka babae nga walay baruganan sa iyang pagkatao. So unsa may gibati ninyo nga mura og wa man mo ka simbahan? Murag nag-uol yun mi wala na nakasimba. Murag nasakitan yun mi pag-ayo nga nasira ang simbahan. Kay naay amo ang meeting sa Legion of Mary kada Bernice. Dayon among Sacred Heart po magkuan po mi simba po mi kada last Sunday o First Friday. Sige kami ngawan gid ninyo nga. Oo, apostolado sa pag-ampo. Unsaon na mo pagsuod sa simbahan o gasirapan ng simbahan. So andam mo sa penitensya no. Wow, ang dami penitensya. So Sa anay hinaot nga. unsay mensahe mo sa Masulbad. simbahan nga Hinaot nga masulbad na ang mga problema nga dili na magpadayon og sira ng simbahan. Nga mahanay na ang iyang silot sa iyang gibuhat. since pag yun sa una bata pa ka diri ka Yeah. Taga Jimenez. Nara man ko taraka gud. sa Taraka ra. Oo. Taraka raman ko. Kay sumala nga apil ko ka karon diri. Oo, hasta adtong Martes diri pud ko. Ato kung kuan Domingo Karon pag yun na tabo. kahit tabuo. Tinuod gyud nagpo na lang ko karon pag Karon yun pag yun na tabo. ay tabo. So alang nimo Alam sa na imong ko. Hinaot nga kita maabi. ka sa katong na kanang gatong video nga nga nag-viral. To sa babae ba nga kuan nga Kita ako ato itong Holy Hotel. Ano kita ko. so Wala ko kita sa pagbuhat. wala ka pag kita Oo, pag wala ko pero kita sa katong pag- video na kanang kita Kita ko sa TV gabi eh. Lagi. para nimo sakit yung kayo. Sakit gyud nga sisirahan ng simbahan. Kasi pagtulunan nimo karon nga imong nakatuna ninyo isip mga bato. Ang penitensya na lang sa sumpo papa may masunod man gyud. Dili man kay iyo Sa nota sa unsay kuan sa arsobispo. Obispo. Sila gyud mga kaparian mo maghukom og unsa gyud kasulbaran ining tanan kay manong nabuhat niya. Salamat ay ha. Sige, salamat.